Ewenyigba TV Eviao Penupomola. Modo ways on me cover Ewenyigba TV joganu pomoji le dabla Johnson yele mi apedo pie pogele kale Ewenyigba TV do pie mi kona nchuchu cover na mi le mi ape nu wona gedo mele subo dunya he paklenya job akpaji kaye de betu kwa jo ko aka mesi le afieme ne mia ma agble ne mi le ebegbemenye nkonye Peter nate agbeyome kama klokotu ngodo nya ope akpaji Dukula koko John Dramani Mahama Ede Koglobe Dukula Nana Akufo Addo Bakple Epeji Dudu Ozanga Homa Yekenya Ghana Ga City Billion Bla Eton Vo Eton Yenya COVID-19 Pegao Le Pakove Bla Eviepe Ametetie Wana Omele Ghana Tukome Godo Kadukula Nana Akufo Addo Eto Asi Dr. Okubo Ejibe Wanyama Yike Akodo Awo Abengonola Ene Ne NHIE Do Piele Ghana Tukome Kamya banu pala milala matrovi mavale kamya hoboda sikocho do pa yikana damgre fanya jafi wa do boy yikene nusilis ebe English dictionary do fie bo Akba bemire ka won play Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pie le yeme kenemia agranya ajome ne mi enumake akamia ajego mele do di pakple nu peplepe nyawo mele Ghana duko me godo ngono la pakple America le adonu le producer of bread boutique le egenu to me ko dem kona be apoto William Honapo America di koglobe na le nkudale yikan wo le asikom le Ghana duko me godo titri le ablodo pakple yegubolo akpaji hana akpono pakple and esare yika wo azanto enumema wana wa yika wo za sukuli flower pakple margarine ko wea enya nu yika jiru ademegbele yika me enu yokata yika na mayo yika wonya sukuli flower pakple margarine wa azan akwa abolo yevolo pakple akpono le Ghana to come otin ko asile nijira po pakle yika yotin ko na Ghana to come yika import and export duties so yika ajoga pakple ga yika na yuhana le Java to come ji ke bread makers le retailers so le Ghana to come onya America wo edia oba yika wo dana da bloro pasi oji le Ghana to come go do chonga kameide nkakame kancho yika mi konye be le blogo de kai kana wo jira le CD enyi le pakpe plin bla evore kama vivia wo le jira CD wo te pado le CD we de ka kle CD we ever eto te bai kana egara le asioma hana bloro ya pepla le Ghana dukome kanye chode jesi ba bloro ikana ujira le Ghana Ga City wo le pakpe bla evore kama ikanye 2021 via fifi ale city we aton city we adegba ple city we andre le asiavia pone ne bloro mo aple le Ghana dukome kanye chode ikanye akono Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pie ne yenye ba Ashanti no to manye chode jesi ba bloro malaga ple bloro jira la do wo to podo boko dare anyi le ikamo di koglobe agbe LSSM ne yokoto asika cham yole ka fiebe yole agbadum le yupa sisacha wona women kala ikama apoto William ononu pom ne Nyadzɔdzɔwo lawo le egenu to ma ede koglobe anwo maton ikanya nu vevio le bluru meme pe yo me ikanya gba flower bebele ikanya sukli tatolanya margarine wonye ni ko ko asiveve le Ghana to come ta awe yo ne jiru abano jagba ika walan kuda alaika nu pe asile ejika yo aten adidi bloro pasio ji le Ghana to come kala pato penu pono adejensi be to bo be yeast ika ko de na bloro akwa asiveve ha yeast ne na ika yo motenza na le bloro me pa wana mo ke bosu are kurioza na ika piebe le yo pa da wana kata pa kwaji le do panu wa yo aten ajagba be yo pasika yo pa yeast ga le Ghana to come godo kala ika mo no pon ko kudale ika wo anza ame ibo pa dodo ika wo akwa mabloro pakple wa akpono le Ghana to come godo abe ebliwo agbelewo pakple
and bubu yi ka watenga za ko ma bluru le Ghana du ko ma ade ko globa o na na panu ma o yela o pasi didi ka kan nyebe yo za ebliwo alo maize flour chowo bluru alo ye bubulu alo akpono na Ghana du ko ma viwa wa globa yo mo apple ka fe be ka nya agbadudu le yo ji kan nyebe aponu ko cho bread boutique do pie mutia na je si ba wo ba do pie eja go mele pa ko be klo we aton yi 2013 lo pa alo je de kai kan la dansuma ka bi via o ko alo je wa wo yika aloje wa me enyi ele egenu to me ka aloje de ka ele ta krodi kwakle mleto ele kumansi nutome ka le bread boutique to panya na wo de ko globe ni ebe jiru ma cho afo ale ika no la si kom le Ghana to comment wa yo apoto yika yo anoda dam de blodoji le Ghana to come godo kemia banu kwala na mia achola kpama yika mia anoga gamde dunya hapa nyawo menemi le Ghana to come godo nje jode jesi ba dukla wo na Ghana duko ikanya apoto John Dramani Mahama anya mere ika ade anya ro ko glo ko kuda dukla ha ikanya lesiji ikanya MPP tiglinyi dunya habobo yine lesiji ngonola ikanya dukla na adu danko akufo adu anya me ikadi ko glo be dukla na akufo adu pega ika wo chona Ghana duko aba COVID-19 pandemic win for yinya gare ika wacho akpere Ghana duko ntikla zuzuba COVID-19 paya bopo katane eleji ma na Ghana to kona fu ko tunu ne mpa ku he ye ma yikanye Ghana ga sidi million bla eton vo eton egble ga mokata le ba ko be play bla evie pop do alo campaign wona o me vai kale apoto John Dramani Mahama panya yikane wo de ko blonwa nje jodi ko fie be lai kama Harvard Business School wocho wopa takakwa wana yikanya 24th African Business Conference yikanya takakwa yikawa fonu kocho Africa dukopa do wodika kula do wonya unti mamala alafaji bla evo enelia le Africa nyigbaji yika suku yikanya Harvard Business ko de toma yo de ne mfanya ma okoglo kala Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pe mi jagba yikami elenkuda ga yikono ko kole Ghana to konti le COVID-19 pe yo me yika IMF ikanya International Monetary Fund wojagba yikoko ga home ikanya Ghana ga cedi billion aton koko pare Ghana to konti ka World Bank ocho Ghana ga cedi billion ever kala we papa di European area alo European Union ikanya EU won ocho Ghana ga cedi million alafa aton kule enem kaya chode jesi ba African Development Bank ocho Ghana ga cedi million alafa ene kule aton koko pare Ghana to konti kaya joyi kami honye Korea gbata to ko ikon ha ko gomala COVID-19 pa ku heyama alojo kwa voyi kana adumoda uha opere Ghana to konti pa kule Ghana ga cedi alafa eton bla enefo asheke kala Germany gbata to ko pa kwaji Ghana ga cedi million alafa efe kule bla enyi yo ko pere to konti kala government of Ghana alo to ko penya nwa oza Ghana ga cedi billion alanem ko pere to konti ka Bank of Ghana ga drope kana la Ghana to ko ma oza ga homo kanya Ghana ga cedi billion owu abe COVID-19 pa ga ka government of Ghana contingency fund ikenya ga butare ku ko de to me plus ba wa akpere to continue ba jobo bonya o jola to kojia wo kula ga home ikenya Ghana ga cedi billion de ka ko kwere COVID-19 pa ku yonti la Ghana to come tarenya ba abubia ado Ghana ga cedi billion bla ever vo aton pa kule ejivo le Ghana to come kala one back to penya nu alo World Bank ikema go do pa ga jaro pa penya nu am o de ko globe yo kwere Ghana to continue pa kule ga bubu ka home ikenya Ghana ga cedi million alafa ene bla eton pakple Ghana ga plagota ga US dollar alafa re kakle bla eton plus so wa ko COVID-19 practical ikenya vaccine pakple wona bubu ikakpere to kontiba COVID-19 penya wa mega de funa duko takwa dukla ho John Dramani Mahama ekwe ne MPP dunya bobo wo zanga home ikenya Ghana ga cedi billion bla eton vo eton ko do bubu le pakpe kli bla ever pe ametete wona ikena eji le Ghana duko godo kenya bonu kwala no macho apota ne mi alo mi agere nya jo mleto mele egbe go nya jo pakpa ji le Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo fie nje jo de jesi be dukula na akufo ado enya me ike eto asi ngono la koko alo amerika ne eno agbalan vigine MPP di ha bo ike wo eno le jokuku to pe so da gogo ma no nya onu ike nya poto Bernard Okuboy eto asi jibe wanya me ike akofo la sido awo abangono la ene National Health Insurance Authority NHIE Kenya du comme bio pe agbata koro do bale
vi Nyadzɔdzɔwo le dukɔ me godo ke le Dr. Okoboe ƒe nyanua aya me yike adɔli ame yike nye ŋgɔnɔla xoxo ne dɔwɔƒe yike nye Dr. Lydia Dancing Sebli yike wova xɔ le eteƒe le ƒe dɔwɔnawo ƒe akpadzi ke le gbedasi yike mi xɔkɔ tso dukplɔvia ƒe nyawo nu ale ƒe dzinu nie ƒe ŋkeke bla evevɔ ɖeka egbea ye nenem ƒe asitɔtɔ wòsu Dr. Okoboe dzi abe ŋgɔnɔla ene ne agbetakpɔɖoɖovi gbalẽ dzikpɔ dɔwɔƒe yike wò adze dɔwɔnawo katã ŋgɔme le ƒe dzinu atɔ ye ƒe ŋkeke etɔ gbe tso eƒe akpekpekpli bla evevɔ eve ye me ke tso ɖe dzesi be Dr. Okoboe nye ame yike ezi ge le si le ƒe akpekpekpli bla eve ƒe ame tete ƒe wɔna yike ne eyi dzi le sɔdɔkɔmenɔlawo ƒe akpadzi le yike me wòtsɔ aflaga ne NPP dzi hã bɔbɔ ge ɖe le dzikuku nutoɔ me ke le National Democratic Congress ƒe ame yike tsɔ agbalẽvi yike nye Benjamin Ayiku Nate edzagbe yike wòkpɔ akɔdametsonu mamale wòkpɔ akɔdametsonu akpe bla atɔ̃ vɔ atɔ̃ alafa asieke bla etɔ̃ vɔ enyi yike nye 55,938 kpakple ame yike nye Apoto Bernard Okoboe yike wòkpɔ mamale alafa dzi yike nye 54,072 le ɖoɖoe ƒe akpadzi yike fia be woƒo dzime ne kɔkɔ anyi ke tsɔ yike mi xɔ ne be ele ŋku ɖe le dzikuku ƒe sɔdakɔmenɔlawo ƒe akpadzi ya eye mi yike mi de dzesi be ni adzebɔ sekan yike le eƒe akpe alafa ɖeka bla eƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ eve ɖasi ne ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ ade yi nye 1992 kɔ ɖasi ne 1996 sɔdakɔmenɔlawo katã ne wotsɔ aflaga yi ɖe le dzikuku ƒe ametete wɔnawo ma zi ɖeka ko woda akɔ nɔ yike fia be le dukɔkplɔ ɖe sia ɖe me wonɔ sewɔƒe me le eƒe wɔme ene sɔ ƒe akpadzi ke dukplɔla Akufo Addo nye ame yike di kɔgblɔ be yematsɔ dɔwɔɖui akɔ ade asi ne sɔdakpɔmenɔla ɖe yike ezina ge le si le eƒe ametete wɔnawo ƒe akpadzi o ke tso ɖe dzesi be le yike me wòyɔ apɔtɔ Dr. Okoboe be wòava nye dudɔŋgɔnɔla enye nu yike wɔyɔ geɖewo le Ghana dukɔ me yike nɔvi geɖewoa woƒo nu kɔ tso eŋuti ke le Dr. Okoboe ƒe nyanu enye ame yike kpɔtɔ gale dɔ wɔm le Lekman Hospital abe medical doctor alo dɔnɔkɔdzi dɔwɔla ene le teƒe ma yike tso ƒe dzinuwoe evie vadasi ne fifia edzi agba yike wògena ɖe ŋkuʋuʋui mɔ dzi titri le radio kpakple adzɔgenukpɔmɔ dzi yike wòɖie nyame ne Ghana dukɔmeviwo kɔ ku ɖe COVID-19 ƒe akpadzi takpoe koa Dr. Okoboe wotɔ asi dzi be wòava xɔ dudɔƒe yike akpɔ agbetakpɔɖoɖovi gbalẽ nyawo dzi ne Ghana dukɔmeviwo ke miaƒe nukpɔlawo mi da akpe ne be la yike mi wɔ ɖeka kple Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwɔƒe yike mi tsɔ nyadzɔdzɔ kɔ da ɖe yavala dzi ne mi le ebegbe me enye mia nɔvi Peter Nate agbe me ye enɔ zi me nyadzɔdzɔƒe ne mi le gebe sia ɖe yike mi ekpɔ mi le ke ɖe dzesi be nusilis ebe English dictionary dɔwɔƒe ye da megbe ne mi eye civis ame yike trɔ asi le nye mɔɖaŋu ŋuti kpakple ekpɔtɔ gatrɔ asi le nyadzɔdzɔ ŋuti hafi wòɖo gbɔ le yike me wɔ ɖeka kple mi le miaƒe nukpɔmɔ wɔna wotsi.